crkve. Vi ste prenebrgnuli jednu činjenicu da je zapravo, postoji niz dokaza za to istorijskih, da je crnogorsku državu stvorila crkva. Znači, ona je proizašla iz crkve. Samo da vas zamolim nešto. Dakle, molim vas, gospodine Stevanović. Crkva je otac crnogorske države na koju se trenutna vlast poziva. Samo da vas zamolim. Nemojte me moliti ništa. Ne, molim vas, pa nemojte. Ne možete mi imputirati, niti imate pravo na to. Ja vas pitam, a vi ćete da odgovarate ako želite. Crkva kao takva, sa svojim srpskim karakteristikama, postojala je u vrijeme prve crnogorske države. To je vaše mišljenje. Čekajte. Gdje je bio Cetinjski manastir? Je li on 1918. godine helikopterom spušten na Cetinje? Znači, crkva je stvorila državu, crkva je kao srpska crkva postojala u nezavisnoj crnogorskoj državi. Ona se nije zvala srpska, ni jedna od tih eparhija srpske crkve, i Karlovačka mitropolija i ova u Srbiji, da ne nabrajam dalje, Bukovinsko-dalmatinska, nije se zvala zvanično srpska, ali sve su bile srpske. I tada je u Crnoj Gori, u kojoj je postojala ista ta crkva, živio srpski narod. Znači, vi nemate jednostavno tada pomena o crnogorskoj naciji. Ja ću podsjetiti gospodina Vučinića, znači ja ništa ne izmišljam. Svako može da provjeri ovo što ja pričam. Dakle, ja sam istoričar, ja baratam istorijskim dokazima. Dakle, ovo vam je iz moje knjige Knjaževsko-crnogorska bogoslovsko-učiteljska škola na Cetinju. Znači, to je škola koja je u ono vrijeme nezavisne crnogorske države školovala buduće sveštenike i učitelje. Imali ste pravo da izaberete je li neko, hoće li neko da bude učitelj ili će da bude sveštenik. To je u vrijeme knjaza Nikole. Znači, najcrnogorski je Crne Gore. Ja ne vidim što bi ova Crna Gora bila današnja crnogorskija od te Crne Gore. U čemu je problem? Vidite ovako. I ovdje fino kaže. Vučinić Vučina. Dakle, ovo je, pođite u arhiv Mitropolije Crnogorskog Primorja. Kažite, slobodno. Zašto bi to bio problem? Znači, 1908-1909. godina. Narodnost i vjera. Srbin pravoslavni. I što to dokazuje? To dokazuje da jednostavno neke priče o tome da u ime srpstva i srpskog naciona Mitropolija Crnogorsko-Primorska i uopšte Srpska crkva u Crnoj Gori uopšte ne napada crnogorsku državu. Otkud nekome ta ideja da ona može napadati crnogorsku državu? Srpski narod je u tom procentu danas u Crnoj Gori u kojem je, zahvaljujući upravo asimilaciji kombinovanoj sa nasiljem, sa represijom, koja traje od 1945. godine. I tada se u stvari javlja 1945. godine u Nikšiću Udruženje pravoslavnih sveštenika i pokušaj paracrkve, koji tada nije uspio. I to govori da je Crna Gora bila tada srpska država, da je postojala crkva koja je bila srpskih karakteristika, da ona postoji sada u crnogorskoj državi, ona će postojati manje, duže vremena. U stvari, jedna država sa svojim trajanjem nije uvijek dat pojam. Države nastaju, traju i nestaju, sve u zavisnosti od trajanja, od okolnosti, istorijskih prilika i tako dalje i tako dalje. Hoćete da kažete da i crnogorska država 18. godine nestala? Crnogorska država je 1918. godine nestala, taman koliko je nestala i država u Srbiji. A obje su bile srpske države. Nemojte zato što su Crnogorci tada bili nacionalno Srbi i Petrovići i sav establishment vladajući do poslednjeg seljaka i gejaka nepismenog bili Srbi, optuživati Aleksandra Stamatovića. I na osnovu čega to tvrdite? Na osnovu ovog što ste pokazali rodnog lista. Pa dobro, to je jedan slučaj. To je jedan... I može da ih ima još koliko hoćete. Svi da imaju pravo da se izjašnjavaju onako kako misle. Govorim imena. Znači, to su istorijska fakta, istorijska dokumenta koja su takva kakva jesu, koja jesu... I vi gradite cijelu priču na osnovu toga? U kom smislu mislite? Da su svi u Crnoj Gori Srbi. Bili i da su sad. Svi su u Crnoj Gori Srbi, tada bili. A sada, ko hoće da bude Srbin ili Crnogorac, to je njegovo pravo. Nikomu ne brani. Jeste. Tako. A jeste li vi za to da se uredi vjersko pitanje u Crnoj Gori? Vjersko pitanje
ne uređuje po prvi put u istoriji država Mila Đukanovića. Crkva je uređena prije, koliko to dođe, sa prvim pomjesnim i vasiljenskim saborima od prije 1500, 1600, 700 godina. I onda su ti vasiljenski pomjesni sabori kroz nekoliko stotina godina trajali, donosili odluke. Znači prije i rimokatoličke i prije pravoslavne crkve. I na njima se zasniva današnja savremena hrišćanska crkva u širem kontekstu, ako hoćete. Pa onda u užem rimokatolička i pravoslavna. I ne vidim zašto bi sada ova i ovakva crnogorska država u odnosu na neku Njemačku, Francusku ili bilo koju drugu, na onu državu u Srbiji, regulisala vjerska pitanja. Ona su i do sad regulisana, jer je crkva u Crnoj Gori starija od države. Opet, poslije svega, kažem tu konstataciju, da nije bilo mitropolije i Cetinjskog manastira, ne bi bilo ni crnogorske države. Tako je, slažemo se. Dakle, evo samo još da ovo kažem. Ispašću neki uže crnogorski šovinista. Kažite, imate pravo na svoje mišljenje. Vi nijeste Crnogorac u onom istinskom smislu, niti gospoda i gospođa koji su odavde. Crnogorci smo ja i gospodin Raičević. Dakle, ja sam iz Katunske nahije, gdje je taj manastir, gdje je ta država stvorena, a gospodin Raičević iz Crničke nahije, to su te 4 nahije. U svo uvažavanje gospodina Vučinića, gospodin Vučinić je Piper, on je Brđanin. Gdje su umeđu vremenu otišli Brđani? Jer su se odselili, jer neko nad njima izvršio genocid. Zašto se u zakoniku knjaza Danila kaže svaki Crnogorac i Brđanin jednak je pred zakonom? Znači, tadašnja Crna Gora, nemojte mi reći da je Crna Gora crnogorskija od države knjaza Danila. Nemojte me samo, ovo ispada kao da vi i ja vodimo neku polemiku daleko od toga. Znači, gdje su ti Brđani, gdje su se, tadašnja Crna Gora poznaje 2 ravnopravne grupacije stanovništva, Crnogorce i Brđane. Da čujemo nekakve... Ispašće opet da je nekakav nesporazum između mene i vas. Kojih to mislite crkava? Koji god postoje na teritoriji Crne Gore. Evo, bili ste neprecizni. Pa kad sam rekao crkava, onda valjda to podrazumijeva da su sve. Pa ja ne znam, za ostale postoji jedna i jedina crkva u Crnoj Gori, ali kako god hoćete, ja sam u nekom nezgodnom položaju, jer ja moram da pravim neki bumerang ili retrospektivu od prošlosti u sadašnjost. Jer uvijek se ljudi, evo i gospodin Vučinić i vi svi, naslanjate na istoriju. Znači, istorija je taj adut koji se baca uvijek da bi se nešto dokazalo. Apropo tih tvrdnji ne gospodina Vučinića, ja veoma cijenim kuću Vučinića, koja je, kao i moja kuća, nesporno služila Petrovićima. Znači, ona se 18. godine borila za Petroviće, nije ni protiv kakvog generalno srpskog ujedinjenja. Znači, ja sam, i to otvoreno kažem, Petrovićevac, ali Petrovića koji su Srbi bili, i Milutin Vučinić, divizijar, nije nikada rekao da nije Srbin nacionalno, niti da je protiv srpskog ujedinjenja. Ali sad meni je veoma drago što smo večeras tu kao izdanci nekih kuća koje su se zaista borile, ma kako to negira gospodin Vučinić, za onu pravu, izvornu srpsku Crnu Goru. Jer moja kuća, kao ni Vučinićeva, nije ni jednu jedinu značku koju vi nosite ovdje dobila od Karađorđevića. Nisam ja dobio od Karađorđevića. Niste je ni vi dobili normalno, pa sam ja to rekao. E sad, da pređemo na stvar. Dakle, barata se sa pojmom Crnogorska pravoslavna crkva i njeno utemeljenje u crkvenoj istoriji Crne Gore. Kako se zvala crkva 18. godine u Crnoj Gori? Dakle, ta crkva se nije zvala Crnogorska pravoslavna crkva. Kako se zvala? To sam vas pitao. Evo, ja sam upravo htio da vam kažem, vi ste zaista znatiželjni i nešto da naučite. Evo vam, ako može kamera da snimi. Ovo je pečat te crkve u Crnoj Gori 1918. godine. Imate ga na mnoštvu dokumenata i dokumenata
Šta piše, profesoru, pošto sam... Ima, piše vam fino. Pečat pravoslavne mitropolije Crnogorske. Ne zove se Crnogorska pravoslavna crkva. Evo vam zavodna akta. Znači ovdje, ali ne može to kamera da... Ajde, pročitajte. Pa isto piše, evo. Sveti sinod Knjaževine Crne Gore. Gdje tu piše da je srpska? Ona je bila srpska u tome što su se svi tada izjašnjavali kao Srbi. I ja vam pokazujem zvanična, ne nekog kursa privatne škole, svjedočanstva i dnevnike te knjaževske, crnogorske, bogoslovske škole koja... I bila je mitropolija, je li tako, profesore? Bila je mitropolija. Ne, ona jeste bila mitropolija, ali postojala je i ova druga eparhija, Zahumsko-Raška, pa do toga ćemo doći, pa 1912. godine kad se oslobodila Peć, stvara se treća eparhija, odnosno mitropolija, i Gavrilo Dožić je njen prvi mitropolit. Znači ona u novu jugoslovensku državu i ujedinjenje svekolikih eparhija Srpske crkve ulazi sa 3 eparhije. E sad, tvrditi da je ona ukinuta 1918. godine, ta crnogorska pravoslavna autokefalna crkva, da se javlja određeni broj sveštenika i tako dalje i tako dalje. Vi imate, ja ništa ne govorim, sve može da se provjeri. Znači, vi imate proglas poglavara te crkve, mitropolita Mitrofana Bana, znači, ja ne znam koga drugog da tražim, koji kaže: živio njegovo veličanstvo kralj Petar I Karađorđević, živio srpski narod, živjela velika Jugoslavija, živjeli moćni saveznici. Održan je sastanak Svetog sinoda te crkve. Svi su se ti episkopi koji su bili tu, a bio je Mitrofan Ban, bio je Kiril Mitrović, bio je Gavrilo Dožić, je li tako? Ne, samo kao Đerović Ivo. Gospodine, pa nemojte, imate zapisnik... Gospodine Vučević. Imate, ja vas nisam prekidao, mogao sam, znači, imate zapisnik zvanični, a imate i tvrđenje ovog čovjeka, znači on nije bio protiv toga. E sad, potpuno je nelogično da neko ko je poglavar takve crkve i protiv je ujedinjenja svih srpskih eparhija, bude ubrzo poslije toga, ja mislim nije prošlo ni mjesec i pol dana, predsjednik Središnjeg arhijerejskog odbora u Beogradu za vaspostavu jedinstvene, jedne i jedine Srpske pravoslavne crkve. 1766. godine, 11. septembra, fermanom sultana Mustafe III. Nju nasilno i nekanonski ukidaju Turci. I svaka od eparhija te Srpske crkve se snalazi kako zna i može. Neke robuju pod Turcima, neke pod Austrijom, neke pod Mletačkom republikom. Jedina koja ostaje, i o tome imate u ostalom set dokumenata, koja se smatra nasljednicom te srpske pećke patrijaršije, je upravo mitropolija Crnogorska. I imate fino govori predsjednika crnogorske vlade iz 1910. godine Lazara Tomanovića, kad je Crna Gora uzdizana u rang kraljevine i Nikola za kralja, i on fino kaže da je, kaže, mitropolija Crnogorska jedina je svetosavska episkopska stolica i, parafraziram dalje, do danas zadržala pravo nasljednice pećke patrijaršije. A što ste onda ukidali, ne vi, nego oni? Pa ko je ukinuo? Pa ukinuta je i crkva u Srbiji, ukinuta je i Karlovačka mitropolija, ali ona nije ukinuta, ona nastavlja dalje da živi kao mitropolija. A što nije makar ostalo isto ime? Nego koje ime bilo? Ja ne znam, mitropolija Crnogorska od 1931. mitropolija Crnogorsko-Primorska. A zašto? Zato što je u doba do Petra II. Petrovića Njegoša, dok je nisu okupirali Austrijanci, i Primorje je bilo u sastavu, oko toga se u ostalom, je li tako, gospodine Vučinić, ne sporimo, znači i Primorje je bilo u sastavu te Cetinske mitropolije. E sad, ko su sveštenici? Ovdje se barata sa brojkom od 30 sveštenika koji su bili protiv toga, sad ću reći i ovom Janjuševiću.
Pa nisu to sveštenici tada koji su autobusima dovedeni ili ne znam na nekim zapregama iz Kragujevca, iz Svilajnca, iz Niša da služe u Zagaraču, da služe u Piperima, da služe na Čevu ili ne znam gdje. Ostaju svi ti isti sveštenici. Pogledajte samo telegrame podrške Podgoričkoj skupštini. Koliko je tu sveštenika pružilo telegramski podršku i to je bila opet u neku ruku neoklerikalna skupština, jer je bio veliki broj sveštenika. Je li to sve odrađeno u skladu sa demokratskim principima? Nikodim, pazite, Nikodim, jeste, apsolutno, Nikodim Janjušević, je on, šta je on? Vi tvrdite, on je u Crnogorskoj pravoslavnoj, malo podignite gore, tako. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Taj čovjek se vraća u Crnu Goru, on služi u Župskom manastiru, on je dio klira Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Crnogorsko-primorske. 1941. godine tragično završava život. Dalje, ako se vratimo, pokušao sam da napravim jedan brzi pregled od prošlosti ka sadašnjosti. Čekajte vi, polazi se od osnovne, da svedemo priču, najjednostavniju priču, polazi se od imovine. Od konstatacije, pazite, u Crnogorskoj državi je crkvena imovina bila državna, je li tako? Da. I sad pazite, ajde da pođemo od toga. Znači, svi oni hramovi i objekti koji su bili u Crnogorskoj državi, i pravoslavni, i rimokatolički, i islamski, su pripadali državi. U redu. Je li 1918. godine ovaj prostor od Zaleđine Bara, od Sutomora do Sutorine kod Herceg Novu, čiji je on bio? Je li bio crnogorski? Taj čitav obalski pojas koji je 2/3 ili više od toga obalskog pojasa unosi Austro-Ugarska kao dio svog državno-pravnog teritorija u Jugoslovensku državu koja je propala. Ljudi moji, sa osnovnom logikom baratam, čekajte, kako to može biti onda vlasništvo Crnogorske države do 1918. godine, kad uopšte nije bilo u sastavu Crnogorske države. A dalje, o čemu se radi? Kaže, imovina Crnogorske države. Pa čekajte, ko je radio manastir Moraču? Ko je radio čitav set manastira po primorju, po unutrašnjosti Crne Gore? Jesu to radili Nemanjići? Šta je to sad? To je imovina bez vlasnika. Umro vlasnik, istražili se Nemanjići, pa šta ćemo onda da radimo? Da vodimo ostavinski postupak, da vodimo ostavinski postupak oko te imovine, pa koji se jave nasljednicima, znate, neki tvrde da postoje neki potomci Nemanjića. Ne ulazimo. Vrata se sa stalnom pričom. To je uobičajena procedura. Oko Ostroga bih ja voljela da nam kažete. Pa čekajte, ako govorite o Ostrogu, ako govorite o Pivskom manastiru, kad su se oni pravili, je li postojala tada Crnogorska država? Nije. Nema je. Ako hoćete zaista pravno, formalno, Crna Gora postaje nezavisna 1878. godine na Berlinskom kongresu. Ona je de facto određene teritorije bila nezavisna. Nije bila pod turskom čizmom. A upravo moji su i vaši preci učestvovali 1796. godine. Gdje su to crkve i manastiri bili tada kad je na Berlinskom kongresu Crna Gora, ajde da kažemo, formalno dobila? Bili su crkveni, čiji bi bili drugi. Crkveni? Jeste, bili su crkveni. I sad, dalje, barata se sa... Koje crkve, oprostite? Jedine tadašnje mitropolije Cetinske, koja se nije zvala, koja opet bila srpska po svojim karakteristikama. Ja vas pitam po nazivu. Pa dobro, pa za to što me vraća nazad. Ni ona u Srbiji ne zove se Srpska pravoslavna crkva. Ja to razumijem, gospodine Stamatović, vas pitam samo zbog gledalaca. Dobro, evo, da budem kao profesor edukativan. Ni ona u Srbiji se ne zove Srpska pravoslavna. Ni ona u Sremskim Karlovcima ne zove se Srpska. Ni Bukovinsko-Dalmatinska se ne zove Srpska. Sad, stalno se... Kako se ona danas zove Srpska crkva u Crnoj Gori?
To je vi zovete, ne znam, možda ste vi čuli od nekog, čuli ste od gospođe Ćirović kao novinara da barata time, ja je ne zovem. Ja nisam uopšte, ja insistiram. Ja samo primjera radim. Niste nikad čuli od mitropolita? Primjera radi. Niste nikad tako nešto čuli od mitropolita? Ona jeste srpska crkva u Crnoj Gori koliko je u Bosni i Hercegovini ili koliko je u Srbiji i ona je bila, kad vi imate neizostavno dokaze istorijske, da se čitav klir te crkve izjašnjavao srpskim, da su se njeni poglavari izjašnjavali kao Srbi. I samo da dovršim ovo što sam mislio. Baratas, evo, odmah, ja znam da gospodin Lečić nestrpljivo čeka, ali ovo se pretvorilo izgleda u nekakvo ustremljivanje na gospodina Vučinića. A ja veoma cijenim prije svega prezime i bratstvo Vučinića i njegove zasluge za Crnu Goru. Pazite sad, vi ćete čuti kod mnogih ljudi, ja nastojim da budem vrlo konkretan, precizan i da razmišljamo logikom običnog čovjeka. I to je rekao i gospodin Vučinić. Tu crkvu u Piperima gradili su Piperi. Šta je to? Je li to onda neka posebna crkva? Je li tu niko ne smije da uđe ako su je radili Piperi? Nije problem, onda ajte pokrenite proceduru da bude piperska autokefalna crkva. Čim vi to učinite, vjerujte me, ja ću da bude zagaračka autokefalna crkva. Znači, onog momenta kad se crkva sagradi i osvešta, ona je crkva svakog pravoslavca, svakog vjernika. Je li to danas tako u Crnoj Gori? Vi nemate ni jedan dokument da postoji ikakva tapija, to je bila, evo, ja polazim od mojega plemena, Katunskoj nahiji, da može ikakva tapija dokazati da je to bila vlast, da je ta crkva bila, mogli su onda Zagarčan ili Piper da kažu, vizi bato, nema preovije vrata, mi ga prejs neće niko ko je Piper ili ko je Zagarčan. Ovo smo mi, ovo je kršeno sili na ramena, izidali crkvu, ovo je naša crkva. Dođe mitropolit, mogao je neko, Mitrofan Ban. Je li tako bio? Odakle je on? Nije li iz Crne Gore? On je rođen u Grbju. Znači, on u momentu svog rođenja nije bio crnogorski državljan. Nije ni Kiril Mitrović. Mogao je bilo koji Zagarčan ili Piper da dođe da mu kaže neka si vala mitropolit, prelazi mi ga pre ovoga praga, nećeš. U kojoj se državi vi živjeli tada? Gdje? Odnosno vaši? Gdje? Kad je za vrijeme Mitrofana Bana. Pa eto, ne treba vam mnogo pameti i logike da ja nisam bio tada ni rođen. Ne vi, nego vaši. Moji su tada živjeli u državi Crnoj Gori, koja je isto toliko bila srpska država koliko je ona u Srbiji. Petrovići su bili isto toliko srpski vladari koliko Karađorđević i Obrenović, ne isto toliko, nego i više. Da i ovo završimo i bit ćemo brzi. Barata se sa činjenicom kupili, kaže Tomos. Hoćete mi reći, gospodine Vučiniću, kupili Tomos. Jeste, Tomos je plaćen. To je bila uobičajena procedura. Platila ga je i u crkva u Kneževini Srbiji tada, 1879. godine. To je bio potpuni običaj. I u Bosni i Hercegovini koja je bila autonomna. Ali vi kažite koliko je platila Crnogorska pravoslavna crkva Tomos. I dajte mi, pokažite više taj Tomos. Nemojte mi pričati... Dakle, sve se vrti oko novca, gospodine Stamatović. Nemojte mi pričati priču. Taj je konstatovao Aleksandar Stamatović, Nevenka Ćirović, Gojko Rejčević, te i te godine da je bila autokefalna. Dajte, pokažite više taj Tomos, gospodo. Ako nemate taj Tomos, pravo kofere u ponedeljak za Carigrad, Carigradsku patrijaršiju, vi, pravni tim, zvanično zatražite priznavanje autokefalnosti. Nema para, očigledno. Zašto to ne uradite? Samo malo.